رب العالمين. الحمد لله الرحيم الرؤوف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول أيضا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. Kära bröder, vi skal snakke om handling, tasarruf, som vi sier rifq wal lin, å bli snill, høflig med folk, ikke sterk og ikke sint person. Vi er mennesker, kjære brødre, og alle personer vi er ikke sammen, men vi skal ikke glemme vi har følelser, som sier ihsas. Vi føler noe. Beste nøkkel for hjerter å bli snill. Hvis vi glemmer den og blir sint mot hverandre og sier ok, jeg skal bli nærmere til han person og han skal like meg, men hvordan jeg skal bli sint, jeg skal bli sterk, han skal like meg, det er feil handling. Det som er best, og det som Allah sier i Koranen til profeten sallallahu alaihi wasallam: hvis du var sterk person, ikke vanlig person, hele tiden sint, den tid Allah skal gå fra deg. Men Allah gjør deg leien, som vi ser, myk person, ikke sterk, høflig, smiler med folk, og derfor folk kommer til deg. Den handlingen som vi har mistet nå, mellom mann og kone, ekteparer, vi har ikke den. Hele tiden vi er sterk mot hverandre, ikke snill, og kommer talak. Far og mor og med barna, hele tiden krig, stygge ord, ikke respekt, hele tiden vi er sterk mot hverandre. Og til sist, barna går fra hjem, eller far og mor går til andre plass, og de hilser på ikke på hverandre. Også samme handling mellom familieslektninger. Vi er ikke snille mot hverandre. Hele tiden sterk, og så jeg skal drepe, jeg skal slå, jeg skal gjøre sånn. I stedet å si jeg skal bli snill, høflig, skal smile med deg, motsatt vi er sånn. Og familier blir fiender til hverandre, liker ikke hverandre på grunn av den feilen som vi gjør. Også samme ting mellom folk og mellom stater. Flere av statene eller myndighetene, de er sterk mot folk. De tenker at hvis de blir sterk, folk skal bli rolig, høflig og respekte, men de glemmer at nøkkelen er ikke den. Riktig nøkkel å bli snill. Riktig nøkkel å bli høflig med folk. Den tida folk skal like deg. Når vi ser på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla nå forteller om han, også raufan rahima, Allah sier til han. Bil mu'minina raufan rahima, han er snill med folk. Det er veldig bra. Også han hele tida valgte det som er lett, det som er bra. Ikke krig, ikke sint. Når vi leser Koranen, og når vi ser på profetens liv sallallahu alaihi wasallam, siren nabawiyya, vi vet Allah azza wa jalla hvilken ting fra profeten sa fathan mubina. Alle muslimer, eller de som har lest profetens liv, de vet Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, det er en avtale mellom muslimer og mellom mushrik i Mekka. Og det er fra første side, eller første gang når vi ser, det var mot muslimer, når vi ser. Men Allah kalte den fathan mubina, ikke krig. Og etterpå profeten begynte å sende brever til andre land, til andre kanskje konger, for å invitere dem til islam. Første gang det var ca. 1000 personer med profeten sallallahu alaihi wasallam, men etter 2 år blir 10 000 personer med profeten. Fathan mubina, hele tida lin. Og se på landene. Hvilken land, kjære brødre? Hver dag eller hver år bygger noen skoler, universitet, høyskoler. Det betyr at de er bra med folk. De er snille med folk, og folk har ikke masse problemer. Men hvilken land bygger hver år noen fengsel og ny fengsel?
det betyder at de dårlige med folk. Og de tenker at når de blir sterke med folk, folk skal bli rolig, men dessverre folk blir ikke rolig. Folk også svarer og tar folk til fengsel. For de sier, du gjør sånn med meg, du gjør den feilen, for de sterke med folk. Men hvis det lin, det høflig med folk, den tida folk skal høre og bli ikke krig eller andre problemer. Inshallah, vi skal tenke på den, blir høflig hele tida. Og ikke glem, de som høflig, de betyr at de har god prosjekt. De har noen å si. Men de som bruker hele tida våpen eller vold eller blir sterk, de som har ikke mening, de som kan ikke snakke, bare slår. Men de som ikke slår og snakker, de har meninger, de kan snakke. På grunn av den profeten sallallahu alaihi wasallam hele tida valgte å snakke. Fordi han hadde masse ord, masse meninger å si til folk. Men de som første gang de starter med krig eller med vold, de som har ikke noen meninger, de kan ikke snakke. De har ikke noen prosjekter. Ok, bare en ting, å slå og drepe folk eller slå dem. Inshallah, vi skal begynne å snakke. Fordi vi vet vi har en religion, vår religion, beste religion. Vi har en profet og en bok også. Vi skal lese og ikke bli redd. Snakk med folk, invitere dem, og høflig med dem. Hele tiden, de som høflig, de vinner. Og de som ikke høflig, de mister. Inshallah, vi skal bli de som høflig, og lin, og stark, ikke stark, de som snill hele tiden med folk, inshallah. قالوا براد مسلمان إنسان خطبة مال سر نرمبون وحشكبون نرمبون معناه رولكان بكردي جراد بين رولكاني إنسان خدا عز وجل شوا كد في دنيا إذا هناك تشتاب كليت شيء كليت ونشن درجاه مالا أخو كليت دري مالا وهي وكليت لك شاش لكن دري مالا وبنابه قانون أبه إنسان جي خدي شعورا حس مهنة دل ما هي عقل ما هي قلب ما هي كلي لفان تشتاها نجبوني عقل بابا قلب ما باب كليت يوانا كليت مفتاح يوانا أن مفتاحا كتفكي دريات كارفكه نرمبون ياجي بكردية خوان بيجن رولكن رو معنى أبا وجهي يعني هردم إنسانك رولكن أف أخلاقي هاني خدا عز وجلش بيخنبري خراج قوتيه وتفكي بيخنبر خدي في أخلاقي بون هر إنسان بعقل دخوازك خودی وی اخلاق هانه به انسانکی رولکن به انسانکی نرم به انسانکی ام کردی خود بجن بازار خوشه معامله خوشه ایرو اف اخلاق الجمع کم بیه ام بونه اهل کشتن اهل شر اهل لخستن اهل دانه هر دم تماشاکن میروجن تحبن حل وانا یکمین درمان وانا عول شرد کن به هفرا جيك بهفرا نرم بن اخافتن نرم جهفرا بيجن تتماشات كي اود بيجي از داوی طلاق و جنبردان چه دبه باو دایی کو اولاد وان دجی کو ناوان دا مرحمت هبه نرمبون هبه تحمل هبه حتى يكش طبيعته اف يعني حكمته اف نربون انه تهنكي كيمانيه نديني چاوي خو بگري نوا عائله دا جانته چاوي خو بگري كي زاروكيته كچاته جناته تشمشته كي بچوك لا تشته مازن ام جانا لاف هفتخن ام جبونه حبكي هيك دنياي خراد كن لجبونه تشتكي مازن جام چاوي خو دگري نا افشاشه دماغ ام جهورا باش بن بی وقت مشکله نابرا میرو جنده و باو زاروکا چه نابن دورده ام شاشن هردم بلیدان هردم به تهدید هنده بکشتنه ام هفدو ترسینن اما دورده زرار کرد عینی نخوشین دنابرا مالبات و عائله دا برا دگل برا پسمام دگل پسمام جیران دگل جیران ام جهک به هورا نرم بن اخلاق ما خوش به ام دگل هف بکنن درد و کل خوب آخافتنه کان نرم چاره بکن بلیدانه بشار بکشتنه به اخبار به مال خراب کرنه ام درمان درد خود درمان دکن ام ناگیجن جیاکی کلیلا هر قلبی نرمبونه گلو انسانش بیر و نکن نرمبون ان تشتیق پیغمبر دکر علیه صلاة و السلام او سمبولاوی آتمون آسکرن انسانه کی رولکنه انسانه کی نرمه انسانه کی بازار و معامله خوشه زو عفوت که ملته بوانا شر ناکه دماغ یک جرا بجه صلحیت خوازن دبه از قبول دکم نه إلا هيقرأ الشر بكم أزبقشم صحابة كي هي ناوي عمري كري عاسة أف صحابة يك جوان إنسان كو درنگ بو مسلمان بعاقل بو لدرنگ بو مسلمان مكي بو وقالك زرار دا مسلمان أجي أو كسي كو بيخنبر يعني عفوا كافر مكي ويشاندن كو هرا حبشستان مسلمان بصفرين يعني دبلوماسي كي مازن بو لما كنت بان مسلمان تيجان بيخنبر تماشا بكن يعني چقا بيخنبر إنسان كي دل إنسان تكدسته خو
دبي اشخاص پیغمبر دینم هما دکنه و کیفای جیه و درانی و دروانه دکنه دبي مش خاقو محقق د دنیا دا ان افي زيدا پیغمبر من حست که او قصاو هردم دقل متکنه دبي جاره که متحمل لكم گو يا رسول خدا ان زيدا شكي حست كي وجا ابو بكر حستكم ابو بكر لكو او لكو نعرف نقول عائشه اولا دبي عائشه حستكم دبي ان انا بحث جناناكم ظلام جناته نورمال تجي حسبكي دبي ابو بكر حستكم دوي تشكي حسكي دبي عمر دوي ور حاصل او كيد بيجو پیغمبر نبي صحابي كيد بيجه دبي هدي من سؤال نكر مقول بالك ايه داوي ازبم ايه داوي تماشاكن اوقاس انسان پیغمبر جوان حستك لدما كويد دينه وخا ان زيده جو حستك ان زيده دكانن تماشاكن مثلا باندرت تشي دكانه تشتكي دستيني در حال دكانه اشترى ريوان دكانه تماشا ايمت كي ما شاء الله ما عاد يقدر كنت انه جانا مش صادقرن يعني ولكن بكن الريه الكم بتجاره قديجي هاري قالوا بسلمان پیغمبر عليه الصلاه والسلام فتحه عفوا بريا فتحه مكه صلح حديبيه جهه كيركلا مكه بسلمان هاتن جبوني هرن عمركي بكن كافره ظلمي لوان كر نيشتن اذنا وندان ودقال هف انكي الهف صلحكي شيكرن صلحكي او صلحه هاني ظاهرا جبوني كافره باشه جبوني مسلمان نباشه ظاهرا جوانا قوني بزفرن جامعه 400 كيلومتر 500 كيلومتر پياتي هاتنه تجاره قدياري مكه مدينه از اذن تو عمره نادم ايه صلاتي توري صلاتي جهاتي جرى سلاحك مازم ترى تنبه ايه نزات وهانكي ور حاصل قول چه پیغمبر قوم قبول كر ظاهرا تفكي جبونه كافره باشه مسلمان زراره اما پیغمبر في نرمایه هانه دانشاندان پشت 2 سال عسكر گجار اول دگل پیغمبر بو هزار کی بو پشت 2 سال بو 10,000 عسكر پیغمبر پشت صلح حدیبیه مازن دنیا را مکتوب باشند ایوی وقتانه او فارس راشان جو روم راشان جو مصر راشان جو یمن راشان مکتوب جوان راشان گورن ببن مسلمان یعنی صلح خوشی نرمی هر دم دلیل خود دفکرنه جو صلح حدیبیه را خود گو فتحا مبینا مدری کی مازش ترا فکر صلح چه بو ولكن نرمایه پیغمبر دانشاندان او نرمایه هانه بو مدری کی مازنش بونه مسلمان عالم هاتن بلا کرن بلا بون هر کسی گو محمد انسان کی دل نرمه مسلمان انسان باش مسلمان انسان کشتنی و شر ننن قالوا مسلمان اشارت کی دیج ورا بجم هر دولتا کو تدا مدرسه کی رویت آوا کرن جامعه کی یونیورسیته کی چه به جی خواندنه زیادت من دمک او دولت هانه قالوا مسلمانه او دولت هانه به ملت خورا باشه نرمه پروژه وی هنه پلان وی هنه ملت خورا تشتاد بيجه لأو دولتكم معامله وی ملت وی را نخوش به يعني اخلاقي وحشكه فكرك ويتنه او دولتك روي زندانك حبسك آبادك بزان من او دولت معامله وی دگل ملت وی نخوشه کو خوش بونا ادها تشتب خوش بدانا ملت خو ولكن بلاكو معامله نخوشه بلاكو رحم الملت هناك دل نرم ننه ملت عاجز به يعني كليل دست ويداننا كليل آبيتيه دخوازه دل ملت خوب خنجره وکه دل ملت خوب سلاح بده وکرن دل بسلاح ونابه دل بخنجر ونابه دل کلمه نرم برولکنی ودبه اوان دولت کو هروت ده حبس و زندان تن آوا کرنه بزان بن او دولت دگل ملت خو نابره و نخوشه لأویک روی جامعه کی یونیورسیته کی مکتبه کی ودکن او ملت خوش هبره باشن تشتكي دي جبير مانكن قالوا انسانا ابيك فكره ويهبه ابيك عقليه خبته اوان انسان زوبزو شر ناكن فكره ويا خبر ده درد خوب خبردان ادبجه لوان يكون نكارن خبردن فكره وانت جاهل ونزانن يك زمانه كيوانه هي يك فكره كون اوجل يخستنه اوجل يدانه ليه الحمد لله اهل ايمان اهل قران مسلمان قلب عاقل بن زاناب لو قرانه كما هي فكر ددمه نصيحه لمتك رهبرك ميكو حياته وتف رحمت مشتريحه ابني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اف رهبري ما قران كتابه ما ام قالد ها نرم بن دل خوش بن دل گش بن دگل جناخو دگل برای خو دگل زاروک خو دگل جيران خو دولت و ملت ام جهب را باش بن بوی شکل ام آوا بکن دولته ام ملت خوش بلا و مصیبت دور بخینن دجی کشتن و شر و خرابی ده خوشی و سلامتی و آشیتی ده حاکم هر کسی که معامله و نرمه دل ملتت که دست خو قالك انسان وان دراج وان زمان تحقيق تكد خوينن اوان يكو اسير وان هند معامله باسير را خوشه تتماشات كي اسير وان كيف وان جوانات والله انسان پر محترم بنون
لأبيك ظلمي الأسير يقول بندس يقول لعنتي حتى يبار الوانتينا يعني الشر داجي أفديار دما وقت نرم بي تهر دلاب كي دست يخو خدا عز وجل دلكي نرم خبردان كان نرم روكي نرم كان نسيبه ما إن شاء الله أما من إنسان رول كان إنسان هدم نرمن إنسان يكون آخافتنا وان بعاقله إنسان يكون معاملة والنرمة خدا ما بقر نجوان إنسان هاني إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله. يقول عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن الزبير هكذا كلام يقول رب كلمة ذل احتملتها أورثني أو تحملت هو يقول تحملت أورثني عزا طويلا أي أحيانا أنا أتحمل شيئا فيها ذلة يعني الرجل يهين يقلل الأدب معي ولكن أنا لا أتكلم لا أرد عليه فهذا التصرف مني يجعلني عزيزا مدة طويلة إهانة بسيطة ولكن عزة مدة طويلة. عروة ابن الزبير زبير أر أن صحابة عروة هان سنهان سير أفوتيل يا هير الإيكا أفوتيل يا سفار الإيكا بونوان دور لي هاندلينجر موت ماي من أتر بو لانگ تيد يا بلير عزيز يا بتير فالدي يا فولر ماي فالدي غلا يا أفوتيل كان شافي هيرر دور لي أور فران بيرشون من فيس سفار الإيكا يتحمل يعني سوم فيسر صبر دانتيا لانگ تيد بلي غرا بيرشون دار فالدي بيكتي او آوتيل إيكا هيرا إيكا سابونوان فايلنا. عروة كرة زبير عروة تابعية زبير صحابية دبيجا جارنا از هناكي كلمة خبردان خراب تيقوي من تلا يعني مدشكين ام بيجن دل مديلن من عاجز كن لي از جوابه وان نادم بل دما كبشوك دبي من عاجز كن ياجي مبشوك دكن از جوابه وان نادم لداوية زمانك يرج اثر بلند مينم يعني دما تحمله بدي نشاندان تجاوبه هناكي كيمانيا ندي لب زمان دريشت سر بلندي او كابراي قلتانا حقيقي ريجي اي ورش ترى بيجي حيره والله من عفوك من بي ادبيكر اي ما ظنتي اي بتشوك ابا يعني جانا ما عرفت تحمل بك تحمل هردن باشا خدا عز وجل اخلاقك كيفاك بك نسيبه ما دل نرماي رون نرماي بك نسيبه ما ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.